स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणीया थगो सहदु हरेक सया थगो मुदु जोजलपा जिसाबिना ढङ्गोल नेपाल भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा नाप संगीत खेले थगो जोमदुगु योगदान बियाजना दिपी हने बहपी व्यक्ति पिनिको स छिक पिनिको दथि बेको छगो कुता ख हलिमे थया जंगो स ठौया गुब्रे किपु पथ प्रदर्शक एसोसिएसन या उपाध्यक्ष नाप पत्रकार वीरेन्द्र साके जुनाप खलापला यागु जी झासो वेक यात ज्याझोले लस्कुसिया जोजलपा चिता ज्याझोले लस्कुसदु सुबादु हजुर ठाउँ पनि छुकी तके नचना दियाले सुबादु सबिना जु ठो ज्याझोले ठौ छिस बोना दिलो जी नक्तेसी मसिका न धेदिलो जी ठौडा सम नेपाल भाषा खेले सञ्चार कमी हिसाब जी नेवा एफएम ठौले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो गुकी अनक मिडिया पाखे नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ ह्यानावे चुङदु नेवा एफएम रेडियो ठौले स्टेसन व्यवस्थापन स्टेसन म्यानेजर ज्या जैन छुना हजुर अल्थो आमक्तनी किपुली वंगु माघ 5 गते निसे स्वच्छ हावाया सथ्वे क्यु नेवा उत्सव ज्या चंगु जुल ठुके चाहिँ स्वच्छ हावाया अवधारणा गु कथा बोलनले अतु स्वच्छ हावा ढका ढ्याबले ठो करिब जी चाहिँ डसिदट ठो सोनिगले चाहिँ खासैन चाहिँ सोनिग यो ठो वायु प्रदूषण चाहिँ गु चाहिँ अपयवया चौपटी अवस्था चाहिँ ठो आठौंकने खला नाकाबले भज विवाद ठेन्जी ठो छौ युएसए ड चाहिँ ठो स्वच्छ हावा कार्यक्रम रगा चाहिँ हावाको कुरा गरौँ रगा छौ प्रोजेक्ट चाहिँ वो जुल अले दक्षिण हो चाहिँ जिठो चाहिँ किपु नगरपालिका पाखे चाहिँ ठो छौ नागरिक सञ्जाल लगा चाहिँ छौ वो अनि इन्फो चाहिँ छौ वडा स्तरीय ले नगर स्तरीय चाहिँ नागरिक समाज सञ्जाल डेका चाहिँ ओके चाहिँ स्वच्छ हावा चाहिँ चिसन चाहिँ वायु प्रदूषण न्यूनीकरण ऊर्जा चाहिँ yana वया चुनौदुला अहिले किपु नगरपालिका चाहिँ थो नागरिक समाज सञ्जाल डेकुली चाहिँ जितो चाहिँ किपु नगर चाहिँ संयोजक रूपे जितो चाहिँ भालाबिल अहिले भालाबिरंगा ढाठे ठो स्वच्छ हावा हावला छिपी चाहिँ मुयाटो चाहिँ मरेकै मगाउ स्वच्छ हावा गो स्वच्छ लकस गोदु छिउ सोनी गयो लकसला तस्कै प्रदूषण जिरुको ज्या सुनठो धुवा धुलो कुङ धुदुनी अले चाहिँ सवारी यु चाहिँ ठो कुङ त्यसैले एकदमै चाहिँ नेपाली चाहिँ ठो वार्षिक तथ्याङ्क स्वेबले चाहिँ तस्कै ज्ञानपुछौँ सोनीगले के कम से कम चाहिँ ठो वायु प्रदूषण कारण चाहिँ वर्षे चाहिँ डोलन डो मनु सिनाछौँ अहिले नेपालले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ नेपालले चाहिँ डोलन्डो मनुट चाहिँ वायु प्रदूषण कारण चाहिँ सिनाछौँ अवस्था स्थिति खमले जिरो चाहिँ ढाठे त्यसको भयावह अवस्था जुल हावा ढका ढाबले छिपी मुयाट छिपी सासो ल्याट को चाहिँ जिसम सासो ल्यान सुनि उके त मरेक मगाउ छिज उहे प्रदूषण जुया जिउ जीवन चाहिँ त्यसको चाहिँ जोखिमे लान छौँ अवस्था छिपी ठो श्वास प्रश्वास लो छ चाहिँ कया चाहिँ बिरामी जचौँ अवस्था ठो खमले जित चाहिँ ठो नागरिक समाज सञ्जालले जी ठो कठमा जित चाहिँ ठो भाला बिल ओहो ठोला चाहिँ त्यसकै गम्भीर विषय जुया छन् ठोला सोच्नु या म जुया छन् जिउ समुदाय स्तर ठो चाहिँ निकाय जको मुख्य समुदाय स्तर नै सु चाहिँ या म महसुस चाहिँ जित जुल ठे कठमा चाहिँ ये महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को छु चाहिँ नेवा बस्ती हालीगाउँदु अन चाहिँ करिब दक्षिण हो चाहिँ स्वच्छ हावा कार्यक्रम ढका चाहिँ सुरु द्विढुङको जुल अले द्विढुङको जुल अले वो ज्याजोन सोया अले चाहिँ आठो मजिलो ठो किप्लिन चाहिँ ठो तस्कन ठो ज्याजो चाहिँ मयासे मजिलो ढका चाहिँ चिस असोज 11 गते वंगो असोज 11 गते चिसं चाहिँ ठो ज्याजो किप्ली न्याक्यो ढका चाहिँ सूर्यना सक्स्ट लुमोजीला असोज 11 गते 12 गते निनुयङ चाहिँ तस्कं वाउया छिसा सोनिगले न यो कोइ चाहिँ चलाउना बाडी
छेटी जुल अहिले ओब्ले चाहिँ झिसन तो असोजु 11 गते झिसन किफली चाहिँ तो स्वच्छ हावा नेवा उत्सव ज्याजो रगा झिसन चाहिँ तो लौंच्याना सूर्याना झिसन सूर्याना अहिले अनलिपा चाहिँ अहिले दिना जौ ठो ज्याजो किफली चाहिँ आठो अनलिपा चाहिँ किफली राजनीतिक रूपमा ढ्या अथवा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा छौ बारी पहिरो जुल राजनीतिक रूपमा अहिले किपु नगरपालिका चाहिँ नगर प्रमुख विहीन ज्याछौँ अवस्था वहाँको मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन जुल उपनिर्वाचन चाहिँ नगर प्रमुख नगएको अवस्था अहिले चिसो चाहिँ छुङ वा असोज 11 गते सूर्यना अहिले छुङ महिना टिका चाहिँ चिसो माग्यो 12 गते चाहिँ ठुज्याजो चिसो स्वच्छ हावा मूल चाहिँ उद्देश्य चाहिँ स्वच्छ हावा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण छिउपट्टि योगदान जुल अहिले नाप्ना पो ओजक भएला मगाट अहिले चाहिँ ओके चाहिँ छिउ नेवा टेउपट्टि छौ नेवा उत्सव रगा चाहिँ नेवा टेउ टजिलजी अहिले नेवा टेउ लिपि अन नेवा टेउ नसटोसा अहिले नेवा टेउ कासा दुनी ठुची सकना ठौने ठो नुहु पुस्ता चाहिँ ठो मसी लोमना नुहुको चिज त चिसो चाहिँ ठो नेवा उत्सव नामे चाहिँ ठो छौ फ्युजन याना चाहिँ ठो अझ नेवा सिप जी जाठपिङ जी माबा बाजे बजे अझै पिङके गु चाहिँ वो सिप दु वो सिप चाहिँ ठौने नुहु पुस्ताइके चाहिँ ठेङ्गी मुफु अवस्था मर्या गुना चौ अवस्था तो सक्टा चीज चाहिँ स्वाना चाहिँ अहिले स्वच्छ हावा नेवा उत्सव टका किपुली चाहिँ कीर्तिपुर पथ प्रदर्शक एसोसिएसन गु गाइड एसोसिएसन का दु कीर्तिपुर अहिले कीर्तिपुर नगरपालिका हो वडा जाकुठी हो अहिले मेरो इन्फो नाप्ना पाउँ चाहिँ थन्यु चाहिँ किपुली यु टोले दुपट्टि तो मिसा पुच मा पुच अहिले ठो सङ्घ संस्था त सक्ले जाना चाहिँ छो मङ्का कठाउँ चाहिँ झिसन चाहिँ ज्याजो न्याकौ जुल सूर्य चाहिँ झिसन 10 नम्बर वडा सूर्यना आवया चाहिँ 10 नम्बर वडा हो अहिले बाघ भैरव डुबटी डेग डुको वडा दु वडा नम्बर 1 ताले 1 वडा हो 10 वडा हैन आ किपो यो निगु वडा चाहिँ टुनेवा उत्सव चाहिँ यहाँ चौलुगा ए हजुर अत स्वच्छ हावा नीति किपुली नु धया दिल शनिबार छनु नेनु दुली शनिबार छनु वन 3 बजे निसे 7 बजे तक सवारी साधन मयंका सवारी साधन त मुक्त याना स्वच्छ हावा या परिकल्पना या फैला थुछु तस्को बाला नेस तेरिले सबिना जो सुगादु थुछु अभ्यास खटो थुछु अभ्यास ख जिसन तो कन्सेप्ट थो गु अवधारणा हेबले मन त योक्साना ठुके त सकारात्मक रूप अंकालो तनी अले सिधा सुझाव न गोल ठो चाहिँ हप्ता छोनु 3-4 घण्टा त्यो ज्याजो हैन सोच हावा ढाठे जिउ खला मुनस छौ नेसन तया दिल तर वास्तवमा झिसन या चनाउ छुलेराले ठौ आठो जिउ शहर गोडु विकास हो प्रविधि छिट चाहिँ तो जीवन शैली ठुली चाहिँ व्यस्त जुलगी ठन चाहिँ बजारे सुथे चाहिँ पसस खाउ माछा स्कुटर जुनायो मोटरसाइकल जुनायो अझ गाडी जुनाउने हो ढंग व्यस्त ज्याउपट्टि अवस्था चाहिँ ठो चिसन छ अभ्यास छ सुरेन ल्याबले दक्ले नापान चिसन चाहिँ थो कम अवधि कम इले छौ अभ्यास मुन्टेर बानी या माउदु दक्ले नापा बानी नै या माउदु चिस आ जिए ठ न सुटे दनी साधन चाहिँ बागुर दर्शन याबले जि नेक्स्ट धास सायद 2-3 मिनेट लौका दुनी जे बानी छोजुल मोटरसाइकल जोडा प्याउने ले ठो चीज त चाहिँ चिस बोलु न टोपिक के आज बानी छुयाबले न्यासी बनि छिटो स्वच्छ हावा नेवा उत्सव कार्यक्रम यो मूल उद्देश्य गाडो यो चाहिँ जिउ नेवा बस्ती टोल त समाज त गोडु कोठा चाहिँ सुजुले राबले निठो सुठन छे बनि निसे चाने टके चाहिँ सुले राबले सवारी साधन यो चाहिँ निछ्या सवारी साधन चले जाtiu वे उठको चले जाtiu पनि तो कारण आज ठो मजिलो ठो जिउ ठासे चाहिँ भटिचा ठो खुल्ला ठाना या मतलब छु घण्टा जुसा झिस चाहिँ न्यासी हुने पैदलीकरण गु चाहिँ जिउपट्टि अभ्यास दु ओ जिउ स्वास्थ्यलाई न मरेको मगाउ विषय ख
अहिले झिसन हप्ता 3-4 घन्टा वो साधन सवारी साधन चले मैयाबले चाहिँ उके यो गु चाहिँ वो इन्धन यो कु गु जो वो न स्वच्छ जिउ जुल अहिले ठुके चाहिँ बुलु न अनक्चिन जी न छिट दया थो न्यागु वाले दु 5औं हप्ताले दु आ मोन्टेसन ठिका हालले हामीले मोन्टे बान्नु जावल अहिले आरा ठुलो चाहिँ शनिबार सन निश्चय आसन जुठो निश्चय या माल ढयो ढंगन मोन्टेसन सुझाव न बोल होला अहिले दक्ले मुख्य खला चिसम जी मोन्टे द चाहिँ गथे जी जिगु चाहिँ 10 उदाहरण छिट बिया वो मोन्टे र बानी आउ पहिला अहिले अनलिपा चाहिँ बुलुन उइटा चाहिँ तब्यका यंका अठे शनिबार निश्चय फैला ठुनो माग वया चौटु सुझाव वया चौटु अहिले ठोनाप्ना एकदमै ठुकै यो ठो ज्याजो यो छ महत्त्वपूर्ण मेरो पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ बो चाहिँ छुलेर हामीले झिबी मचबले झिउ टवाले चाहिँ टवाले झिबी शनिबार बिराजुल्ला पिनी मिट्यौ झिबी होला पिनी मिट्यौ गोले पासबिना आसपास मिट्यौ गुले पासबिना गुच्च मिट्यौ गुले पासबिना चाहिँ अनेक मेमो कासा त मिट्यौ मलाई अब वो चीज न थौने लोमना हुन चीज थौने सुजुल थौने बिन हु पुस्ता बि मस्त चाहिँ मोबाइल निश्चय मोबाइल निश्चय कोठा चो न निश्चय मोबाइल मिटल कोठा प्या भए म छिन प्या भए म ओ गु चाहिँ नु ढंगमा चाहिँ छौ नुपी मस्ते कोठा डुनी छि डुनी लिकुनाउ अवस्था ओ चीज त चाहिँ आ मस्त पिठ्यो नापा मस्ते र मा बाप्स छे प्याजको वन छे ड्रामो गा बोबी जिबे म चबले होला आ ठौमले सोजले हामीले मस्त प्या मोर गा बोबी म अवस्था जुल ठक्कै अखजुल वो चीज त झिसा चाहिँ वो छा जुलले हामीले छौला मोबाइलले सकदा चीज दु ठौकने भिडियो निसे कया ओके मेन्यु निसे कया मनोरञ्जन सकदा चीज चाहिँ मोबाइलले दु तर ओके छिदा छौ फिजिकली छिउ शारीरिक रूपमा छिदा चाहिँ छौ ठासे चाहिँ लिकुङ काबिल वो चीज चक्कङ के लागि चाहिँ छिउ टोल समाज चाहिँ निगो सोगो पेगो या निश्चितको जुसान वो सवारी साधन मुक्त जुल लगाटा आशा मस्त चाहिँ अहिले पिने भिडियो चाहिँ वातावरण लगस चाहिँ तयार जुल अहिले पिने खुला ठासे भिडियोले पुला पुलाउ कासा खिबो भिडियो छेलबाको भिडियो मलाई अब वो चीज चाहिँ सुझावले ओहो ठोला चाहिँ नुगु पुस्ता कल्पनामै आउ चीज थो इंसान गोके थ्याउ चीज न दूध याच न दगा छि मा बापी छि बाजे अझै पि चाहिँ 30 मिटा चाहिँ हुर्के जाओ इंसान कल्पना म चीज आ ठौने कि बुझु समाज जस्तै आ नासर छिराजिन त या हानी गामे सुरजुल अन चाहिँ टोखा सुरजुल टोखा न्यू वडा सुरजुल आ किपली चाहिँ झिस चाहिँ न्यू वडा या दुन आठो वापटिको झिस ट्विटर चाहिँ अझ विस्तार हेना ठौ झिस चाहिँ किपुयु लाको दरबार लागा अनगु चक्कौं थाडु दरबार लागा तको ठिंक्यु जिउ चाहिँ ठौ चिसम ज्याजो तयारी न सुनुडु तो बुलुन चाहिँ आठो किपु गु चाहिँ पुलाउ बस्ती किपु डाँडा किपु ढा मात्र छि नेवाटेसन सिउ कि ठो चाहिँ छौ सिटी अन द हिल छौ हाइडे छौ डाँडा छौ शहर थो बस्ती थो मलाई ठो शहरे न्यागु वरा दु किपु नरबालिका झिगु वर मध्ये न्यागु वरा 1 2 3 अरे 9 10 न्यागु वरा किपु डाँडा यो पुलाउ बस्ती दु गु मल्लकालीन शहर ख को ठो 81 साल चैतको उनीले चाहिँ ठो किपु डाँडा चाहिँ शनिबार छन् चाहिँ सवारी मुक्त जी स्वच्छ जी अहिले स्वच्छ लकसे चाहिँ नेवा कासा मिट्यो नेवा नसन्ने नेवा लिपि चुयो नेवा चाहिँ अनाया ठौ न्यागु बुए चाहिँ झिस सुन यानाले गाडाबले ठौ न्यागु बुए झिस चाहिँ नेवा न्यु कम बाख हजुर लोक बाख त दुनी हजुर झिस वो लोक बाख लोमन गाउना दाबा मा बाबेस बाख कोनी होला वो बाख त न झिस टोफिक दुन हजुर वो बाख न झि लोमन के दुन आ वो ठौ यो चाहिँ लाइफली ज्याजोले झिस चाहिँ लाइफली डबली मस्ते त चाहिँ छिसा चाहिँ बाखन कन्यु अत नियको बाख कन्यु त दिल थो चाहिँ बाजे अजिपीसँग कन्यु कि सुना कन्यु जुले बाजे अजिपी नपन सल ब्याका चुनौडो वेकअप मिसन आटो कन्यु बानी मरबले वेकअप मिसन लोमंग के ढोला ठो होला यको बाख कन्यु सोपी
यो कोही कमजोर हुँला हजुर सुसु धनी अले वेकअप इन्टु आठो बानी चाहिँ सुले राबले जस्तै छिसन छकु ख चाहिँ लुमनका बिल लगाएर आछ वेकअप कोनी फु हजुर चले जु छिउ बाखौ ढोचले छिउ बाखौ मखला ढोचले छिउ बाखौ छकु चाहिँ छिसन वेकअप इन्टु प्रसंग छकु चाहिँ नेसना बिल लाछ अले उके र वेकअप छ ताको हैन कोनी फु एजुली फयम पछि चाहिँ ठो न्युको बाखौ चाहिँ वेकअप नि जाथप नु मा बा कका काकी बाजे बजे अजिपिनु मुरेनि न्यु अले चाहिँ मेबी न चाहिँ ओके चाहिँ सहभागी न याक्यो गुली खत गुली बाखौ त जिठम न कोनी फु उको चाहिँ झिसा चाहिँ मिगटको झिसा नेवा लिपि नेवा तजिलेजी नेवा कासा नेवा नसा तोसा मैले याना जुन खस आछिसा नेवा साहित्य नेवा बाखौ न झिसन तनाइ गगुदु ठो नेवा स्वच्छ हावा नेवा उत्सव ज्याजो यो विशेषता न वापतिको छौन्यु वा दुनी भचत थान टब्याकियो अले ओके दुनी चाहिँ झिसा चाहिँ स्वेव चीज न बुनु बुनु चाहिँ तनाइग्यो सुरी नापायले मन्ट छ खाली नेउजको जुलर गान योको खन्त बोल छिस स्यु हो झिबी आ चाहिँ ट्रायल पिरियड हो झिबी ठो परीक्षण कालेडु छिसको हल जोल त माला चुनौडु अनुभव नेवा उत्सव भुए उछुख अन छिस या मौ छुख वो डको छिस छौ सुझाव न कया चुना छिस अध्ययन न एना चुना छलफल न एना चुना अले बुलु बुलु साधनीता टना नै हिंगा चुना दुनी ठो ढंग चाहिँ छनु चाहिँ आ ठो चाहिँ सम्भवत थो आ विक्रम सम्बन्धी थो 81 साल दु नेपाल सम्बन्धी 1945 ठुकै यो आज चाहिँ सुदुले राबले आवै नु साल तक आवै नु साल तक छिस चाहिँ किपुयु वडा महोत्सव अथवा ठाडा से वर महोत्सव हेर्न सौ उठाउने होला थिमी स्वेर्न खपे स्वेर्न स्वयम्भू महोत्सव थौन थिन याउडु होला ओठेन्टो झिस चाहिँ आठो नुगुसाले किपु महोत्सव यो छौ छौ अपुको छौ छौ ठो अभ्यास थित अभ्यास न जुई अले सुसुया मार्यो छिर छौ ज्ञान न दै तंग चाहिँ छिबी चाहिँ ज्ञान नाच्नु छिना छ दयाने दिल आफके चाहिँ नेवा नसा दसा तजिलजी कासा नापसी प्रवर्धन यो ज्या खतन ठुके दुथ्याको दुदया दिल आ ठुके चाहिँ महिला सशक्तिकरण या त गुली ग्वाली ज्या जगदुले एकदमै ठो छु नेस तस्का चोसा थो नेवा उत्सव गो चाहिँ ज्याजो किबली न्याना चुन स्वच्छ हावा नेवा उत्सव ठुके यो मु ठौकने छिउबटी मु आज ठो छौ महिला सशक्तिकरण न ख अझ जिले छुले हालेर हामीले जिठो किपुयु समाजे सामाजिक रूपमा जी ठम भाषा ठुसानी छे जी समाजे सक्रिय जुया सामाजिक रूपमा सनाजु ठौकने सायद सुइन्यालटी दजुई ठो डटी सुइबले चाहिँ आयु धाठे नेपाली समाज नेपाल देयु नेपाली समाज अझ नेवा समाज चाहिँ ठौकने मिसापिन्छ समाज त चाहिँ सलायमान देका समाजे छुनो चाहिँ जेचौ वो दुसा वो मिसा पुछ यो सक्रियता ख महिला सशक्तिकरण ख अले अझो कारण चाहिँ आ छिमिजो पिल्ला चाहिँ सुटे ज्याउन मारले ड्युटी मार अफिस मार हला वन बनी डा होला अले नल अठेन्टु जुल तर समाज वास्तविक समाज त चलायमान देका समाज त चाहिँ जीवन बेचोपी चाहिँ वास्तविक महिला समूह ख छिगन किपली दैस अथवा यले खोप दैस ठ्याकले उन गाडा सन अन मिसा पुचो न महिला समूह न अन टोली त सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा वो समाज त जीवन बेचौ चाहिँ मिसा पिन्छय ख यसो कारण ठो उत्सव चाहिँ ठो उत्सव चाहिँ झिउ सफलता ठो उत्सव यो ठुलमची झिस मोहिले न ठो उत्सव चाहिँ तालेक त छि त मिसा पुच अठन गु चाहिँ किपली दु टोल टोले किपु नगर दुनी चाहिँ चेगु साचुए चे न्यागु दैथे चाहिँ मिसा पुच उठन सक्रिय जाछौ अले ठन किपु ठो नाच पुलाउ किपु बस्ती जग्गा ढाउ खट्टा सा ठन चाहिँ अकर सुई गुली चुए अप मिसा पुच दु कु चाहिँ वेक अप चाहिँ सुटन छे चाहिँ वेक अप हरेक वेक अप गतिविधि चाहिँ समाज देशे स्वाना
स्वाना चाहिँ यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा जस्तै सुचुपिचुया सवाले वेकअप एकदमै सक्रिय जुया ड्यु टु थो उत्सव वेकअपसँग चाहिँ नेवा नस तोस जुल अहिले ठो नेवा बोस फुना वो कासा मित्यु जुल वेकअप एकदम खुसी ज्या दुनिया सक्रिय जुया जिठो स्वच्छ हावा नेवा उत्सव त चाहिँ वेकअपसँग तस्कम बालाउ छौ सक्रियता सहभागिता वेकअपसँग के नचुना ड्यु टु ठुके चाहिँ किबु डे यता चाहिँ अझ समृद्ध रूपमा चाहिँ धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा अझ आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध देख्दा चाहिँ वेकअप महिला समूह चाहिँ सशक्त रूपमा न्यान हुनेका चाहिँ चिसो चाहिँ त्यो आयोजक संस्था पाखे चाहिँ चिसो चाहिँ बलस कया चुनौटु विश्वास कया चुनौटु अनि अब किबु नगरपालिका न चाहिँ महिला सशक्तिकरण वेकअप नम्बर 1 वेकअप प्राथमिकता वेकअप कार्यक्रम वे कठौँटु ठुकी चाहिँ पक्कन किपु यो महिला समूह चाहिँ अझ सशक्त रूपमा चाहिँ न्यानी मुनि भइरहेका चाहिँ चिज विश्वास चाहिँ कया चुनौटु अथवा के पो छ ऐतिहासिक प्राचीन सम्पदा जागो थ्याजुल अनि ठुकै लागि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन यागु लागि चाहिँ महोत्सवै या मागुला दैथेन खौला निमकला अब वो चाहिँ छ या मागु थे महोत्सवै मया कन थो जिउ ऐतिहासिक सम्पदा त श्वेत पर्यटन वै चोंडु महोत्सवै छ आवश्यक जुलले महोत्सव ढगा ढ्यु छौ ज्याजो जुल छौ ज्याजो जुल वो विशेष चाहिँ वो छौ समयले सक्ले चाहिँ छौ ध्यान केन्द्रित जुया या त चाहिँ महोत्सव गाछि छ याले चाहिँ सक्ले ओके सहभागी दिउ जुल मोक्सला चाहिँ या छिन ढेरी हेन्टो महोत्सवै ढगा ढ्यासन माउला आवश्यक ल मोरु छाडा छिसन नेवा देश छिउ नख चख छिसन दक्षिणको छिसन हनिउ नख चख जात्रा पर्व वो दक्षिणको महोत्सव खच्यु नेवा समाज दुनी छु नेपाल सम्मर कठन ढैछ मलाई नुदन निसे मपुजान छे नेपाल सम्मर सुरजी सोन्टी निसे कया वनिबले मेउ चाहिँ मोनी टक वइबले कसला निसे कौला टक वइबले महिना पटेको महोत्सव छिला झ्याबे मखला जात्रा पर्व नख चख छिल तरौ चिरौ दया छु नि तर आठो महोत्सव ढगा ढैसी चाहिँ सक्ष्टन छौ विशेष रूपमा घोषणा न सक्ष्टन मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा डक्टरन तयारी ना अहिले छौ समयले चाहिँ किपली चाहिँ सोझ आछ नि ढेगा कठन औपचारिक रूपमा चाहिँ मोन्टेर चाहिँ छौ सट्युपट्टि चाहिँ छौ माध्यम महोत्सव ख अजोली चाहिँ आछिस किपु पर्यटन खल्या खट्टगा ढास ठन किपु इतिहास गुडु छिनो बनाजुजुई किपु इतिहास धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूपमा किपु दे सोनी गयो गु चाहिँ छौ प्राचीन शहर ख थन्यु पर्यटन थन्यु इतिहास श्वेत चाहिँ कीर्तिपुर गाइड एसोसिएसन छिस चाहिँ ओके जिथ स्वयं उपाध्यक्ष जुयातो पास्पि छौ टिम लोकल गु गाइड टु स्वयं संस्था हिसाबमा चाहिँ किफली हलिमो चाहिँ पर्यटक त विदेशी पर्यटक उच्चका किपु इतिहास सोया किपु देश स्वेत वया सोंदु विदेशी पर्यटक त अहिले आन्तरिक पर्यटक त न उच्चका किपु इतिहास मोबोपि मोसुपि नेपालमा त मोरु वो हिसाबमा चाहिँ छक किपली चाहिँ वने माडहरुपटि मोन्टेके छौ मान्यता वो छौ सोच वो विकास जो कारण चाहिँ निठो ठन किपली चाहिँ आन्तरिकको विदेशी पर्यटक र चाहिँ उच्चका वया सोंदु वया चौधो एजो कारण कीर्तिपुर पर्यटन ढगाडियो आयो कीर्तिपुर भविष्य रह्यो कीर्तिपुर पर्यटन ख अहिले किपुर नगर ढगाडियो चिज चाहिँ ठो शिक्षण हौ ठो शहर ख शिक्षण हौ शहर थो होला चाहिँ शिक्षण हौ शहर तर प्राकृतिक रूपमा ठो चाहिँ ठुली चाहिँ सम्पन्न कि थोठा प्रकृति धाथे किपुर त सम्पन्न देगा बिउदु तर भौगोलिक रूपमा छिस किपुर नगरपालिका झिगु वराइगो खनला वो शिक्षण थासे चाहिँ जस्तै 14.76 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कीर्तिपुर छिस सेउ खट्टा छ वो छौ पिनी जिल्ला यो छौ
गाउँपालिका सानो चिरौँ ठ्याट हो नगरपालिका तर ठन ठुली अठा प्राकृतिक सम्पदा र धार्मिक सम्पदा र ठन्यु छिसोरी छ धार्मिक हाम्रो बाघ भैरव निसेक्या चम्पादेवी निसेक्या चाहिँ आफ्नो ठन सम्पदा त दु धार्मिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ अब गो चाहिँ गोर्खा किपु युद्ध यो इतिहास वो हलिमस्यु प्राकृतिक रूपमा ढाल्यो छु तौड पुखुट हेरिछ झिनचो ध्यानचो डाँडा रहेछ थनी पनि मन्जुश्री गल्छी रहेछ होला चखौती बखौती गुफा गु सुरुङ ऊ चाहिँ ऊ एसिया चाहिँ सम्भवतः चाहिँ निगुगु टाको ठो सुरुङ ठ्याउ ठ्याउ चिज त चाहिँ ठो चिको जो ठासे ठुली चाहिँ ठो सम्पन्न दुकी ठो चिज त छिस हलिमेज बोया ठो विषय प्रचार प्रसार याना छिस वजक केन फुसाना ठन किपली किपु यो पर्यटन चाहिँ त्यसका सम्भावना दु खला छिस संरक्षण या मुफ्त किपु मल्लकालीन राज्य यो गु चाहिँ लायकु दरबार लायकु ढकाडु तर दरबार छिस चाहिँ अनुस्वे मरु हजुर तस्बिरे स्वयंमा अवस्था दु तर आ ठाउँ याले छिस सुसु दरबारी अंश देखे ढुनाउ दु अनया किपु यो शहर चाहिँ गोकिस्म विकास याना लाछ ठनी पुरातात्विक ठनी उठो नेवा वास्तु शैली ठुली चोजागी दुनी किपु चाहिँ किपु डाँडै गो मल्लकालीन राज्य दुने ढुवाउन त चाहिँ अन झिन्निगु ढाका टटु अले झिन्निगु ढाका चाकली चाहिँ सुटुले राबले गपखाडु किल्ला गपखा किल्ला दु वो किल्ला चाहिँ झिन्निगु चाहिँ ढाका टटु वो झिन्निगु ढाकायु ठठवे मोतो ठठवे चाहिँ प्रयोजन दु गठेका आचिसँग किप ठंगले किपली दन्यु ढाका पुलाउ ढाका सेउ खट्टा छ त्यो ढाका त्यो ढाका राउ त्यो ढाका तो किपु डाँडै पश्चिमपट्टि दु ओ त्यो ढाका यो प्रयोजन छुले राबे धार्मिक सांस्कृतिक पर्व जात्रा पर्व चले आउ प्रयोजन यो चाहिँ ढाका जु कानन उटा सुराला त्यो ढाका ताला अथे मूल ढाका दु अथे सी ढाका दु सी ढाका राबे कि वो देशे दुनी सुन मन त चाहिँ मन त गाडा आछ वो चाहिँ सिथाइ कि जक प्रयोजन देगा दो सी ढाका हरेक ढाकायु चाहिँ ठठौ प्रयोजन दो झिन्निगु ढाकायु ठयो चिज चाहिँ छिस छौ नेपाली राजनीतिक उतार चढाव नेपाली राजनीतिक परिवर्तन अहिले नेपाली राजनीति हाबे किपु डे चाहिँ छुले हाबे सांस्कृतिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा समृद्ध जुयाना भडी छ किपु डे चाहिँ राजनीतिक रूपमा हाबे चाहिँ सो ढाकुने लगाटौ कारण थनको चिज चाहिँ संरक्षण या मुफ्त पञ्चायत चाहिँ पञ्चायत 30 वर्ष कालखण्ड रहेछ राणा शासन काले रहेछ पञ्चायत कालेला अझ छि यहाँ ढिला मुढिला किपली छुराइले हामीले राजा जुजु ड्राउन मजु देश किपु दे जुजु ड्राउन मजु देश हामीलाई जुजु ड्राम मौनी ठासेला जुजु विकास यही मुक्त ठु ढङ्ग चाहिँ कीर्तिपुर चाहिँ राजनीतिक रूपमा प्रशासनिक रूपमा ठुलो ढाकुने लगा ठन्यु इतिहास चाहिँ अझल भाइ छुटो पृथ्वीनारायण शाह सोकौ हटाले चाहिँ युद्ध चाहिँ कब्जा क्या ढुङ्गा किबली कब्जा क्या ढुङ्गा चाहिँ थन्यु दरबार निसेक्या थन्यु चाहिँ दरबारै मिटौड गर्न थाइ मितया दरबारे चाहिँ मरेका बिर गर्न नस्तै आउट गर्न थाइ आठन्यु इतिहास मालिउ खट्टगा ढासन सबैले चाहिँ छिँदैछ पृथ्वीनारायण शाह न सोकटको लुआउला इतिहास चाहिँ सक्छ बोना तर वो पृथ्वीनारायण शाह न लुआवले किबली सुजुजु लुआउले छ वो इतिहास मरु हजुर हामीले ठेउ ढङ्ग कीर्तिपुरी इतिहास त छौ कोटेलिउ अथवा चाहिँ टोपिया छेउ मरेका छेउ ढङ्ग चाहिँ किपुट चाहिँ छौ राज्य चाहिँ उठ्न चाहिँ तो आटकन कोटेला उयाटो चाहिँ खण्डु हजुर अथेरो किपुया पर्यटन विकास या नीति चाहिँ पर्यटन सूचना केन्द्र या भूमिका छुदुले पर्यटन सूचना केन्द्र निश्चित रूपमा थो कीर्तिपुर गाइड एसोसिएसन गा गु संस्था 1998 चिसम थो छौ औपचारिक रूपमा गठन जुल उले जी आबद्ध मरु जी थो संस्था मवेनी अले वो
वो पंचायत काले झिटो जी मचबले झिटो लुमसी हो किपुयु ठो सामाजिक परिवेश चाहिँ एकदमै स्वेबले चाहिँ वो विकट गाँठे त नि एकदमै विकास ल्याउन लाउ गाँठे थन जोबी मनुटे छे चबी मरु शिशु नेवा बस्ती दुने चाहिँ बस्ती वो ठासे निश्चित ठासे खिगामुगर गादै ओपन टॉयलेट गुडे आजनी किपुर सामाजिक परिवेश न वयख जी थमन पुगेना वया अब इले किपली मंगलबार वो शनिबार ठुली विदेशी टुरिस्ट पर्यटक तो वयु गाडी वयु हुल टोले वो मंगलबार वो शनिबार किपुर टोले वो चाहिँ विदेशी पर्यटक त त्यथा मरेको वयु वो दिन आनन्द मसु हो नि अले वो इले चाहिँ अले मचबी जिन होला मचबले वो टुरिस्ट लाजोना 1 रुपीस दाउ मलाई आछिसो 100 मलाई 1 रुपीस दाउ अले छुम चाहिँ मचबले खेलाउन देका छुन चिज देका इन त चाहिँ केनि खुशी जुया इमसँग चाहिँ छल्का निर्गा ठेप बियाउनी मलाई अले कलम छौसाम बियाउनी न्याउसा खेलाउन छौसाम बियाउनी मलाई अले अठी जुन किफली चाहिँ छन्सबी मस्त चाहिँ जिउ उमेरे बि मस्त जिसा ठकली बिन अझ जिसा ठकली बिन उमेर बि मनुर चाहिँ बुलुन चाहिँ छुले वो विदेशी टुरिस्ट डेपुटी वो लाजु छ लियो जो इबिन अब खलाना गाइड जुसे आउलो ए हजुर किफली वो गाइड लोकल गाइड दिगा नि लोकल गाइड दिगा एना चाहिँ तयार जुल अले इमसम अंग्रेजी भ्यान सोल इमसँग फ्रेन्च भ्यान सोल इमसँग जर्मनी भ्यान सोल इमसँग इटली भ्यान सोल ला ट्रे मास मोस तर खलास ला खलास ठु ढंग चाहिँ ठु गाइड चाहिँ तयार जुल अले सामाजिक परिवेश व्यवस्था जिसिर ढ्यार न एकदमै चाहिँ दूर चौने आछिसँग गर्नु वो चाहिँ अयाउ गाँठे चौठो कि वो समाज द नि अले वो इले चाहिँ गाइड विस्तार तयार जुजुङ गोल अले संगठन ढिलो मोर्नी जुल होला अले मटी गादु या गुलसा हे कान कायु गुलसा चाहिँ या लाकान कायु गुलसा मुखंकन कायु होला ठे ढंगा चाहिँ वो गाइड त्यो पुचट चाहिँ टुरिस्ट बोलला छुमेजी गाडी किबली ड्रामे ढुल्ला गाडी लिलु ब्याउना फल्लम झालेसम जितो फल्लम झालेसम जितो रगा नाला का हो त नि अयो ढंगा चाहिँ ठो विकास ज्या ठो चाहिँ 1998 हो या तो गाइड एसोसिएसन छम पासा चाहिँ उबले मको आठो संगठन मार गा चाहिँ वो कन्सेप्ट चाहिँ गाइड एसोसिएसन देगा ठकल अले अनलिप चाहिँ गुडी साले हो या चाहिँ थो संस्था चाहिँ निष्क्रिय अवस्था जुया चौजुल अले आठो जिन छम पासा जिल्ला चाहिँ ठो गाइड एसोसिएसन त मकेमा ल ठुटो चाहिँ निष्क्रिय या मुजिलहरु गा चाहिँ गाइड एसोसिएसन में छम पास जगत नारायण पास जुल वेगला चाहिँ जिल्ला रिक्वेस्ट याता जिल्ला 8 फन्ड यो को संस्था जुया छुनी मलाई प्रशासनिक रूपमा दर्ता या नवीकरण या यो अनेक प्रशासनिक ज्यातो दु अले अयो या मसया पासबी चाहिँ अलमले जुया छुन अले ठक्क संयोग बस चाहिँ जिल्ला चाहिँ तो गाइड एसोसिएसन त मक्युलाई चाहिँ छिउपटी चाहिँ ग्वाली माल लगा जिके 98 ढाक्दा लगभग ठौनेला ठो संस्थाला लगभग नि नेर दे रुङलो होला अठबारौं ठुमिसी ताको इतिहास दु संस्था र जी छु जी 100पटी जी ग्वालिएना तो संस्था मै रुल्ला छ मै एउटा गाजी चाहिँ अले विक्रम सम्वत 2069 साले ट्विटर हाक्न चाहिँ तो संस्था त हाक्न पुनर्गठन ना हाक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता याना ट्विटर चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ ट्विटर चाहिँ स्थापना याना सक्रिय याना अले जिटन पासमिसमा चाहिँ ससम मरेको ठो संस्था चले मुख ढियो ढंग जिटन टकिङ जिटो सचिव त बेला आजिला लाना न्यामु जुल अनेक जुबले चाहिँ अले जिटो चाहिँ सचिव त बेला अले अनलिप चाहिँ 69 साले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता याना अले जिके उले ठ्याक्क कन्सेप्ट सुरु ल्याबले मेघालय किप्ली वइपी टुरिस्ट एटा अनेक खालियो व्यवहार जुल दुर्व्यवहार जुल बालाउन व्यवहार जुल बामलाउन व्यवहार जुल उगे यो सांगठन उगे यो सुनाना जिम्मेवार काइबिला मन त अबले नगरपालिका न मुखु
नगरपालिका नगरपालिका मखुबले ठाउँ सुनानो जिम्मा काफु अवस्था मन त ल जिन्सु बिचारले आठो गाइड एसोसिएसन ख किप्ली वैपी विदेशी या आन्तरिक सुन पर्यटक त पापी चाहिँ सुरक्षित जी माला हजुर गन सुरक्षित जी अन जग्गा इपी चाहिँ वही धगा चाहिँ चिसो चाहिँ किप्ली दुवा वैपी विदेशी पर्यटक तेउ आधिकारिक छौ चाहिँ जानकारी गुली दुवा बोल गन्डेस गुली बोल त्यो छौ तथ्याङ्क क्या हो अहिले अनवया चाहिँ वेकअप इन किपुई बारे जानकारी बिउ धर्म चाहिँ छिसो पर्यटन सूचना केन्द्रका अहिले वो कन्सेप्टमा छिसो चाहिँ 69 साल माघ 23 गते श्री पञ्चमी गो भिङ्गु साइटी दिने छिसो पर्यटन सूचना केन्द्रका छिसो सूर्यानो यहाँको हजुर अथे खसा त पर्यटन सूचना केन्द्र छुताथे थगो जिम्मेवारी पुंगा चंगु दुलाले थो अवधारणा छ होला होला अवधारणा छ होला तर थो संस्थागत जुइद भरि चाहिँ अझ ई काल हजुर संस्थागत जुइद ई काल छिस वो ठौसुमे 69 साल हामीले ठौसुमे छिस चाहिँ छिन छ र यो कल्पना एनौ पर्यटन सूचना केन्द्र कने वना चाहिँ नगरपालिका ठुलो छौ आधिकारिक रूपमा चाहिँ ठुकै छुतै भवन दै स्थायी ठा दै स्थायी रूपमा सूचना केन्द्र त छिसन याके फै यो कल्पना डेको ख हजुर आठौँ या नगरपालिका चाहिँ पर्यटन सूचना केन्द्र भवन डेकिरङको दु तयारी अवस्था दु उके त सञ्चालन हेउ एक पनि छलफल न बिहान जाउन दु छिउ किर्तिपुर गाइड एसोसिएसन लिसे छिसगु जन स्तर सूर्य नौजुल समुदाय स्तर सूर्य नौजुल छिबिली चाहिँ ठो विषयले पर्यटन सूचना केन्द्र त संस्थागत रूपमा आ चाहिँ आधिकारिक रूपमा गेरा निहनी केउटका चाहिँ नगरपालिका न पछिउ निको दिगु चरण तक निगु चरण तक चाहिँ छलफल चाहिँ जुइरु होला आ याकन हे ठो नगरपालिका चाहिँ ठो निगु पर्यटन सूचना केन्द्र चाहिँ ठो समायोजन हेना चाहिँ छौठासे चाहिँ स्थापित याउपट्टि चाहिँ ज्याचौँडु अझ छिस यामा ज्यात योक्का डनी छिस जिउ सीमित स्रोत साधन जुल जिउ सीमित म्यान पावर जनशक्ति जुल ओके ना छिस या मा आपल ज्यादा छिस या फ्याचो मरु तर बुलुं छिस चाहिँ कुट चाहिँ नाच्नु गतिकी किप्ली वैपी विदेशी पर्यटक तेर छिस चाहिँ किपु यो विषयले वेकअप तथ्याङ्क तल अहिले वेकअप किपु यो विषयले अथवा ब्रोसर किर्तिपुर यो सक्ता छन् यो धार्मिक सांस्कृतिक चिजको चाहिँ दुपट्टि ब्रोसर छिस वेकअप त उपलब्ध हेगा अझ ठोला यले खोपे न्युग्रन देशे मेथा न दु नेपाले तर छिस फरक ज्या छु यले हामीले किप्ली वैपी टुरिस्ट के छिस आज निस डाके हेर्नु सहयोग शुल्क गा निस डाके हेर्नु अहिले निस डाके वेकअप चाहिँ ब्रोसर भ्यू जुल गाइड मास गाइड न भ्यू जुल अहिले मेउ चाहिँ वेकअप इन किप्ली वो इन्ट्री जु बापत चाहिँ वेकअप इन चिस चाहिँ 26 छ चिसम 20 ल न चिसम पियाजन ल थो बियाबले चाहिँ छौ वेकअप इन थुली खुसी जुल कि ओहो तो गन किप्ली नेपालले उन्मुसी चाहेला गन न मोटो ठो सुविधा किप्ली वया चिन्त त त्यो छौ वेकअप न खुसी जुल थो ढंग चिस चाहिँ वेकअप न बीमावटी गुण सुविधा बिउ कुटल हेना चनु जुल तर एना आपलो ज्याखर त बागिदिनी अहिले भटी चाहिँ मेरो सोच तर बागिदिनी किप्ली अझ ठो छु ज्यादोले ढ्या माउ खन्सुले ढ्याबले किप्ली वैपी विदेशी पर्यटक त खास देशै बिदुगा ठोखन आपस मुसु चिसनलाई अब टुरिस्ट वाला विदेशी वाला टुरिस्ट काछि त म खास देश हामीले चाहिँ गु देश अपवै चौडुले किप्ली वैपी आ छिउ ठो सूचना केन्द्र छिस आटक त यो सूचना तथ्याङ्क कथ छिके दु जानकारी कठ चाहिँ जकले अब नेपालले वैपी टुरिस्ट इटालियन टुरिस्ट इटालियन नागरिक त चाहिँ नेपालले वैपी इटालियन त किप्ली स्कट बामु एक इपी देशमा प्याउने मु इटालियन त लगभग किप्ली वैपी विदेशी पर्यटक तथ्याङ्के लगभग 50% चाहिँ इटालियन नागरिक टुटुका अब वेकअप वो नेपाल किपुयु बारे वेकअप छु इतिहास अध्ययन ख अथवा गुलिगुली वो इटली सहर वो किपुयु सहर वो गो चाहिँ स्वरूप संरचना वास्तुशैली नि सबले अठाठे मिले जो छु
वो किपुप्रति वेगअप वो छौ आकर्षण चाहिँ वो बन जिपो होला अनि मेबी चाहिँ जर्मनी फ्रेन्च जर्मनी चाहिँ बेल्जियम स्पेनिस अनया ले फाटो फुटो मेबी अस्ट्रेलियन अनया रसियन जापानिज चाइनिज त कम ल अझै किप्ली वेपिन टुरिस्ट चाहिँ अझै खण्डु अहिले झिसा वेगअप त आ झिसा याटन छुले हामीले खपे चाहिँ खोप नगरपालिका अनुभवी टुरिस्ट र छुटेसँग होला वो ठ्याक्कै वेगअप जानकारी इन्फर्मेसन वे साथे वेगअप न भाषा चाहिँ छु ब्रोसर खपै विषयले चाहिँ जर्मनी वो टुरिस्ट वाला जर्मनी भाषा वेगअप सम ब्रोसर देखा तो दो ए हजुर चाइनिज तो वाला चाइनिज भाषा देखा दो दो अले वो टुरिस्ट रे सुनि भाषा पिने देशे वना थौ देशु छुन सुए दटकी वेगअप न भाषा छिसन छोको त नो आसाना खुशी जिउ खुशी जिउ जिबी विदेशे उनले छिस गणना नेपाली झन्डा खण्ड गाडा छ आहा छिर दुनिन छ नेपाली सम्मान आज सुन नेपाली नाप्ला दास वो वेगअप इन्टर्न टु एजुली छिस किप्ली आठो छौ संस्थागत रूपमा पर्यटन सूचना केन्द्रलाई छिस किप्ली वेबी टुरिस्ट एटा छिस ठ्वे ढंग चाहिँ वेगअप त अझ घेन आकर्षित हो छक नेपालले उनीले छिबी किप्ली छ चाहिँ चाला वानी धका चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ वेगअप सँग चाहिँ छिउ किपुयु बारे वेगअप देशे प्रचार यही वो दिन चाहिँ वो ज्यादा चीज या सोच दनी हजुर आथे छिका बिसमा पर्यटन विकासको लागि उल्मछि ज्यायाना चोंगो जो आ अथे ज्याया क चोक चोक न त पर्यटन सूचना केन्द्र या त छु चुनौती भइ चोंगो दुले चुनौती धका डाबले डकले चुनौतीले झिटा चाहिँ छौ संस्थागत रूपमा स्थापित जुए चुनौती खट होला ठोखेला नगरपालिका पर्यटन सूचना केन्द्र देख ढुङ्गो दु ठो मात्र ठो समायोजन जुन जुइ बाग दिनु बोके समस्या मन त मेरो ढका ढेउ छिरा चाहिँ छौ चुनौती चाहिँ सूचना केन्द्र चुनौती ढाप्सा किपुयु पर्यटन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि चाहिँ चुनौती चाहिँ आपलाउन दुका हजुर ठुलमुसी हलिमे चाहिँ नजाउ किपु दे चाहिँ ठुलमुसी छिपी प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा सम्पन्न छिपी जुइकन किपु यो पर्यटन विकास यो चुनौती चाहिँ सुजुले ढाबले किपु त करिब किपु डेटा चाहिँ युनेस्को यो विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत यागा प्रस्तावित जुए ठाउँ गुलवर्ष दट 16 वर्ष दट 2024 ला 2008 चाहिँ नेपाल सरकारमा चाहिँ किपुट चाहिँ युनेस्को विश्व सम्पदा सूची चाहिँ सूचीकृत यामा रगा चाहिँ प्रस्तावित याउ आटक जुइ फेदो मरुका ल अब वो खे चाहिँ छौ सरकारमा ध्यान बि मुफु अरबा छिसन ध्यान बि मुफु ल छौ समस्या जुल मेरो समस्या रगा सुले गाडाले किफली चाहिँ गु विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत जुइद चाहिँ किफु देयु भौतिक रूपमा चाहिँ गु स्वरूप संरचना त थन निर्माण जीव संरचना त गु चाहिँ मापदण्ड ल्यामा ख क्राइटेरिया दुने ल्यामा ख मतलब सिमेन्ट संरचना चाहिँ तट जाउ क्षेत्र देखि समस्या त नगरपालिका चाहिँ ठु विषयले चाहिँ झिस समुदाय न निकाय न ठु विषयले यदि झिबी विश्व सम्पदा सूची झिबी सूचीकृत जुल ढासा किपु डे त छु फाइदा जुइ किपु डे त जुइ फाइदा छु किपु मिटे त जुइ फाइदा छु ख ठोख छिसन ठिका चाहिँ किपु डे त चाहिँ विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत या फटका ढासा किपु डे ढाने ठो पर्यटन छौ उत्कृष्ट गन्तव्य चाहिँ पनि जुइ होला तर आफ्नो समस्या चुनौती चाहिँ सुझ छिसा छिदेखि यो थे नीति नियम पालना मुरु होला विदेश ठन चाहिँ तट जाप सेट उइलो मुखु मुखला छिउटी छन् जीवनशैली नेपाल नेवाटे उडी समुदाय छिउ लाइफस्टाइल मलाई छिउटी कल्चर छिउटी चाहिँ हरेक चिज सेट उइ ख होला आठन सुझ न्याठा सोसा तट जाप सेट न्याठा सोसा एकदमै वो छौ निश्चित चाहिँ वो मापदण्ड चुनासीसँग चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन गु चाहिँ फलो छिसन या मुफ्त वो किपुयु पर्यटन यु चाहिँ तरुण चुनौती ठोजुल अहिले पूर्वाधार विकास त
प्राकृतिक रूपमा छिटो गोची बियाटौडो छिसँग गोची प्रसाद तकै या मुफु हजुर चम्पादेवी छिसँग ध्यानसो डाँडा ठो सोनी गयो हाका गुन गाडा हिट होला हाका गुन पेमु दिसादु फुल सिफुचो जामाचो अले फुचो ध्यानसो मला अब ध्यानसो चाहिँ अन ठाउँना छिसँग चाहिँ अन चोना चाहिँ छिसँग चाहिँ विषय तजाउ हलिमे तजाउ चाहिँ छु शिखर सगरमाथा ठन छिसो चाहिँ अवलोकन याफु तर किपु दे क्वाचो देख्न चाहिँ सगरमाथा छिसो अवलोकन याफु ठो छिसो प्रचार या मुफ्त अन माउ पूर्वाधार छिसो देख मुफ्त मखला ठेउ खे शिक्षा ध्यान मो टडम पुखु मलाई सोनिले दहर हाउली कोला मोरु छौ नाग द छौ टौ दह र छौ इन्द्र दह मलाई उसले टौडो पुखु गाडी छिटो प्राकृतिक रूपमा ठेउ ठो छिटो छौ महत्त्वपूर्ण ठो वो सम्पदा नि वो धार्मिक धर्मले से सोना चौडु संस्कृतिले से सोना चौडु प्रकृतिले से सोना चौडु अन सिक्ला छग अन संसार चाहिँ अन वो पंछी त चाहिँ वो बाय चौमे त टर पुखली वे छि सक्छासु त्यो चीज त झिसा चाहिँ छुलेहरुले हलिमे चाहिँ झिसा ट्विटर चाहिँ प्रचार या मुफ्त जिबी चाहिँ वो तौडा पुखुट संरक्षण यावे जीव चुन ज्याचौडु वो अतिक्रमित ज्याचौडु उटा अनि पर्यावरण संरक्षण या फयाचौ मरु झिसा ठेठेउ कारण हैन किपुयु पर्यटन भविष्य गाडी पर्यटन ख तर पर्यटन विकास चुनौती एकदमै ठो ठेउ चुनौती त छिस चाहिँ नगरपालिका चाहिँ नाना वो ठो पर्याप्त विमुखु छि समुदाय न ठीक माठो जिन छिर दैथेन टु किपु डे युनेस्को विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत जुल्ला छ छि किपु मिन्तर छि सक्षम फाइदा जिउ छुखले छ ठोख छिसन ठिकै फट्ट गाडा छ अले चाहिँ थाहा त पर्यटकीय रूपमा विकास या त चाहिँ छिटो छि भविष्य उके दु छिसो मेउ छुए स्वेमाली मुखु हजुर छिना जन तया दिला किपुइ त सम्पदा क्षेत्रीय सूचीकृत यागो तया दिला अले उके ये नीति त किपु सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र का घोषणा या मागो खलाले थो विषयले थो समुदाय छिउ समुदाय स्तर थो सलब्याका किपुर नगरपालिका ठो ऐन नियम न डेका ठो न्यौन्यु गुडु सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्रका घोषणा ना न्यौन्युका चाहिँ ऐन डेका न्यौन्युको अवस्था दु अथवा छौ फाइनल घोषणा चाहिँ जिब लाग्दैन अब ऐनला डट नियमावली अब कार्यान्वयन या त छुछु यामा सुधार खलाहरुपट्टि अध्ययन ज्याचो विशेष ल असम्भव त ठो आयु ठो नगरपालिका ठो चाहिँ नियमावली त फाइनल याना ठुट टुङ्गे यही अथो घोषणा या बढी नाच छि नाच छौ मोट सबै खन छिस नेथन सल ब्याकग्राउन्ड होला थो चाहिँ वास्तवै घोषणा याउन फटर गाडा छ उके यो चाहिँ छौ म त छुतै जुइ मखला छुतै जुइ सांस्कृतिक रूपमा किपु सांस्कृतिक रूपमा संरक्षित क्षेत्र तका घोषणा याउन फट्टा छ वो चाहिँ छि सक्ता गठन रक्षण धेरै छिस ठनिउपट्टि संस्कृति पर्व गएजी माउ ठनिउपट्टि चाहिँ वास्तुशैली निर्माण गएजी माउ हरेक चीज त चाहिँ नीति नियम दुनलाई जुल नीति नियम छिट चिउ जुल वो चाहिँ एकदमै अनिवार्य ख वो जुल लासा अले छिपी वो नीति नियम त हासा गया छुनम चाहिँ म किपुयु अथि त चाहिँ मछि मजि मसेनि ज्यात ज्याखण्ड छिस या फैमुको एजोली सांस्कृतिक रूपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा याना झिबिन हुनु फट्टा राछ किपुला बने जुल नाप्ना बन किपुयु चाहिँ किपुयु त सोया मेपिनला मेप्सन सेक फटनी सोनिगले चाहिँ सम्भवतः टोखा नगरपालिका सूर्य त अले किपुए जुल छिन्चाउ नगरपालिका दु नि छगु पालिका दु सोनिगले ठो ठोको ठन चाहिँ किपु छौ नमुनै रुपे न्यौन्युन फैपुन छौ वटान चोलाई जुल अले धाटे जिउ सोनि गयो ठो आ छिटा गु समस्या त गया छौ दु जिउ छौ जिउ सभ्यता लिङ्क्युपटी जिउ सभ्यता त बेखेर चाहिँ छौ अतिक्रमण याना आक्रमण याना छौ अवस्था दु तो घोषणा जुल लगा दासा वो या फै अवस्था मरु हजुर त किपु सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षित
क्षेत्र घोषणा या त चाहिँ नगरपालिका भूमिका छुदुले नगरपालिका भूमिका एकदमै नगरपालिका गाह्रो यो छौ आयु देशे सोंगु त यो सरकारको परिकल्पना कठन हेर्न चाहन्छु नगरपालिका हामीले स्थानीय तह जुल स्थानीय सरकार जुल स्थानीय सरकारी भूमिका चाहिँ समुदाय वोपट्टि छौ अवधारणा चाहिँ वेकअपसँग चाहिँ वो छौ आधिकारिक निर्णय न उके त आधिकारिक बिजुको खबेकअप छ समुदाय न गठिन आजिपि झिपि न्ह्यनि गा चाहिँ छौ छलफल व्यापक छलफल ज्या होइ नि वो छौ ढाँचा तयार ज्या होइ नि छौ वो स्वरूप तयार ज्या होइ वो चिज त नगरपालिका चाहिँ आधिकारिक रूपमा छौ मान्यता चाहिँ बिउ ख आखिर स्थानीय तहहरू स्थानीय समुदाय प्रतिनिधि ज्या अनि स्थानीय सरकार बने जिउ खन्छ यसरी ठोट गाह्रो हो वास्तविक नगरपालिका त अझ समुदाय पाखेलाई ठो एकदमै ठो महत्त्वपूर्ण ग्वाली खट नगरपालिका यो नगरपालिका ठन गु चाहिँ या ठो नगर दुने दुपट्टि संस्कृतिको मूर्त अमूर्त संस्कृति परम्परा त सम्पदा त मक्यु खे चाहिँ गु नगरपालिका यामा जाखन त दैनि उछि समुदाय नै नभए चौधु समुदाय जात्रा पर्व ठन्यु डको संरक्षण या जाल समुदाय नै नभए चौधु छिपि नेवाट ढासा झिस सु छिपि चुठो गुठी परम्परा प्रथा जने छि अनेक संघ संस्था र दु सी गुठी दाइ बिचा गुठी दाइ अनि सना गुठी दाइ अनेक दु छि मखला छोची त चाहिँ झिसम कालान्तर तक मुवाका उनी निधि चाहिँ ठो ठुके चाहिँ छि र बबी एजोले अहिले नगरपालिका त छौ किसिममा चाहिँ ठो छुलेर हामीले समुदाय पाखे नगरपालिका त छौ दिशा निर्देश न खट अहिले ग्वाली न खट अहिले वो जीवले चाहिँ छिउ नगरपालिका चाहिँ ठन्युपट्टि चाहिँ सक्ना कठ्यु छिउ सांस्कृतिक सम्पदा त धार्मिक सम्पदा त ठो मक्यु संरक्षण या ज्या चाहिँ नगरपालिका यो अभिभावक तो यो भूमिका नगरपालिका स्थानीय तह सरकारमा यही अहिले उके वो सक्ता परिचालन जीवरी वो ज्या चाहिँ समुदाय नै यही अथे थो पर्यटन सूचना केन्द्र नगरपालिका यो समन्वय चाहिँ छुदुले समन्वय निगु चरण तक आठो लिपवया नापा छिस देकबलेला नगरपालिका चाहिँ उबले छौ ढंग चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन ज्या चाहिँ अवस्था जुल किबु नगरपालिका 2053 साल चैत 14 गते घोषणा जुल अन लिपा चाहिँ 54 साले स्थानीय तह चुनाव जुल स्थानीय निकाय चुनाव जुल अहिले न्यादय कार्यकाल वेगअप चाहिँ 59 साले सिर्ल अहिले अनलिपा चाहिँ देशको राजनीतिक उतार चढावको कारण राजनीतिक अस्थिरता कारण चाहिँ देश चाहिँ स्थानीय निकाय चुनाव मोजुल करिब सोगु कालखण्ड हामीले झिनिया 15 वर्ष ती चाहिँ स्थानीय चुनाव मोजुबले चाहिँ अहिले नगरपालिका चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था जुल वो इले छिसा चाहिँ छोले हामीले ठो जनप्रतिनिधि मरु सानो चाहिँ आठो ठो छिसा चाहिँ ठो पर्यटन सूचना चाहिँ केन्द्र चाहिँ ठो मरेके मगा ठो चाहिँ मावे ठो खरगा छिसाको चाहिँ चाका न्याका अहिले अनलिपा न्याउनाको अहिले 74 साले स्थानीय तह चुनाव जुल स्थानीय तह चुनाव जे ढुङ्गा अहिले वेकअप इन जनप्रतिनिधि चाहिँ नगरपालिका वेरुङ्गा वेकअप इलिसे सहकार्य जुल तर गुली जिम्मा पर्याप्त मजुल वेकअप कार्यकालले डक्ले लिपाङ्गु चाहिँ 78 साल पाखे चाहिँ सूचना केन्द्र वेकअपसँग चाहिँ भवन चाहिँ डेका ठकल देखि ज्या चाहिँ सूर्यना ठकल अहिले डेको आटको बोले भवन कम्प्लिट न जिरोल नगरपालिकाले सल बेना चौया दु छिस मात्र धयासन सुले हामीले नगर पर्यटन सूचना केन्द्र जो नगरपालिका चले जाऊ ख तर उकै पूर्वाधार उकै जनशक्ति चाहिँ सुले हामीले नगरपालिका वो पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन या त अन विभिन्न देशै पर्यटक तो वही वेकअप इन सेवा या वेकअप इन सुविधा विरुद्ध घाटहरू चिजलाई वे कठ यो जनशक्ति माल नाजा जिन्सिर रे इटालियन पर्यटक तो वस इटाली भाषामा खल्या मल जर्मन तो वस जर्मन भाषामा खल्या मल चाइनिज वस चाइनिज भाषामा खल्या मल वो खाली जनशक्तिले माल वो जनशक्ति घाटहरू चिजलाई पक्का गाइड रे ख मखला गाइड रे ख एजु कारण तो
गाइड गु जनशक्ति बिना यो पर्यटन सूचना केन्द्र वो चाहिँ पूर्ण द्विमुख हो वो कारण चाहिँ ठो न्यू चाहिँ समुदाय जनस्तर सञ्चालित पर्यटन सूचना केन्द्र वो नगरपालिका चाकेटौँ पर्यटन सूचना केन्द्र चाहिँ समायोजन हेना अझ बालक न्योनी इनके फेमा ढगा चाहिँ चिसा नगरपालिकाले चाहिँ सौलभ्यका चुनाउँछ ल वेक अप तयार न वेटु हजुर अथे खसानो आतो नगरपालिका या पदाधिकारी पिसँग चाहिँ नगरपालिकाले समन्वय मया अलिहाना थो गाइड एसोसिएसन पर्यटकले चाहिँ थय अथे शुल्क काल थयो डोपन वया जंगदु अथके खास खचाइ छु खथे उली पछि ख ला मुखटे छला चिसा चाहिँ आ थो टिकट पनि जि स्वाभाविक ख थो टिकट अन्यथा काम जु मला जी छिटो नाचन रया थो नगरपालिका जनप्रतिनिधि मरु अवस्था चाहिँ जनस्तर चिसा छु अवधारणा आया तो गुब्ले न गुब्ले ढिलो चाँडो थो मरेकै मुगावटी ख होला तका चिसा सूर्याना अले थो सूर्या न्यो न चाहिँ थो गाइड एसोसिएसन बनेजी न्यो न चाहिँ संगठित रूपमा न्यो वे न्यो चाहिँ गाइडला थटो ढंग आ टुरिस्ट लिलु जिबे गाइड डुए जुल अन मिस बिहेभ न जुल अन चाहिँ बालाउन जुल बामलाउन जुल वो ख छौ इकिपुयु इतिहास कालखण्डे वो दैतनी आटकन मण्ड सब खन लिसक्याउ या तर छिसन ठुके त छोचक यानो गि छुले राबले टुरिस्ट स्टेसन तिबा बियाउना छुनी मखला बियाउना छुनी गन बियाउना नि उखे खर्चे उखे बियाउना छुनी छिसन उके त चाहिँ संस्थागत जक यानो खट हो ओ मनोटे त उइटो सछि उइटा निस अठे चाहिँ तिबा बियाउना वो तिबा त छिसन सुयनो लाबले संस्थागत याना आधिकारिक रूपमा छौची वेकअपके छिसा इन्ची गएको याजो मुरु वेकअपके छिसा गएको छले हामीले सहयोग शुल्क गएको याजो छिसा सहयोग शुल्क गएको वो सहयोग शुल्क छाले हामीले छौला आधिकारिक रूपमा संस्थागत रूपमा कालला उगे जवाफदेहिता डट वो इन्डिभिजुअल गणना सुदम ब्याउनी तेवेर छिसा संस्थागत छला मुंका वो मुंगा चाहिँ यसले वो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ छुलेर हामीले इन त माउपटी पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेक्युलाई छिसा वो ढेब खर्च नाचुना हजुर वो ढेब छिसा अन ढेप्सा ढेबन छिसा चाहिँ छुलेर हामीले वो एकदमै एकाउन्टेबल जुया छिसा चाहिँ टुरिस्ट जस्तै छौइले टुरिस्ट वेबले टुरिस्ट पिने वो भी मोडला चाहिँ वेकअप द मरेको मुगाउ शौचालय हजुर शौचालय सुविधालाई मेब्नु छेन डाउनला अटले वेकअप टुरिस्ट तेउला इसो शौचालय माल मरेकै मुगावटी चिसा टुरिस्ट तेउला ये छौ इन्ट्री पोइन्ट ए छौ चिसा चाहिँ टुरिस्ट टोयलेट देका अन वो ढंग चिसा अले सम्पदा क्षेत्र वनिबले चाहिँ वेकअप इन्डस्ट्रीले हामीले नेठा वहाँ फोर हजुर मखला सम्पदा क्षेत्र वेकअप चालिउला सम्पदा क्षेत्र चालिउ खतनी मखला अन सरसफाई आउ अनिब्री संरक्षण याउ चिसा वो चाहिँ छौ सहयोग शुल्क गा चिसा सुरी चाहिँ सचिदाको यो छम टुरिस्टका सचिदाको यो वो सचिदान चाहिँ छिसा चाहिँ अठे मुंका चाहिँ यसले छिसा माउरी पूर्वाधार निर्माण या उठगा छिसा yana त अठुके त चाहिँ मोन्डेसन ठो ठटे चाहिँ ठेब उठेना चोन त्यो ढंग चाहिँ को टिका त्यो पनि वो चाहिँ जिन छुराले राबले ठो सुनाना मयाउ अवस्था चाहिँ छिसा छौ छुले राबले संस्थागत रूपमा वेकअप नु सुरक्षा जिम्मेवारी मखला वेकअप नि गणना ठन चाहिँ आसुना चाहिँ वेकअप न नापठेन मिस बिहेभियर त गाडा ओके जिम्मेवारी गाइड एसोसिएसन का या हजुर वेस ड्रामे साथे वेकअप न इन्फर्मेसन छिकेदै वो टुरिस्ट ठन इटाली भी ठुल जान चाहे वो दु ठन चाहे वो दु इबी किफले प्या मोडले वो जवाब देता छिउ इन त सुनाना मिस बिहेभियर त वो जवाब देता छिउ लगा छौ छुले हामीले समुदाय स्तरमा ठुटा छिसन छौ जवाब देता संस्थागत रूपमा कयो जुल अले वो दफी हामीले छिसा याना चुनि ढिउ न मुक्त तुची छिसा कने नगरपालिका स्थानीय सरकारले से जाना ठुकेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ याउ ढिउ छु छौ प्लानिङ न खट प्लानिङ वो लिकलिक छिबिछन गोडु होला नगरपालिका चाहिँ पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन हेबले चाहिँ छम पर्यटक के चाहिँ न्यासो डाक्या वेकअप छौ तयारी छौ दुका होला छिसा सची सूर्यनो
अहिले ओखनो चाहिँ 81 साल वैशाख 1 दिन चाहिँ वेका गाइड पनि वे सल्लाह सुझाव कथा जिस निसो टक यानाका निसो याना 11-12 वर्ष दौराने जिस नक्ति निसो डाक यागा वेका भी खुशी जा ब्याउनी जिस वो आनो जिस चाहिँ वो जबरदस्ती मुख माया मार गाना बोनम मुखया अन्न मुखया जिस मलाई अहिले गाइड पास पनि ये वो ट्राभल वो टूर एजेंसी चाहिँ वो किपली टुरिस्ट छ है वेकअप अहिले छिउ गाइड एसोसिएसन दिसे चाहिँ समूह हैन किपली आज हिसा टुरिस्ट या चनु एटनाका नत्र ढाठे ढाउ खड्डा छ ठौ छि खल्ना चनु इले टकन विदेशी पर्यटक त किपली चाइ खेउलाई किपली वो सिटी म्याप वेकअप नु ट्राभल वो टूर एजेंसी आइटिनरी वो गो चाहिँ गन्तव्य पर्यटक गन्तव्य गर्नु चाइले हुँदै नि वो कीर्तिपुर समावेश मरु सिउठो गाइड एसोसिएसन छि गाइड पास पनि चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रयाससँगको किपली जिसँग सदा सुनु वो गु कालखण्डे चाहिँ वो मिस बिहेभ जल उले चाहिँ कीर्तिपुर त चाहिँ वो पर्यटक गन्तव्य चाहिँ हटेब जाइ त अहिले सिटी म्याप हेर्न चाहिँ बुलुन चाहिँ ढाकुने लागि जाइ त ओ चीज त छिस आ महसुस याना छिस धाइ छिर छुन जाखौ चाहिँ संकेत अपु तर वो स्यौ चीज त भिंगा हेट चाहिँ थाको इयोको काई छिस आ याना जुनु ठएका कीर्तिपुर चाहिँ निगै कीर्तिपुर मोक्ष नि आ कीर्तिपुर चाहिँ हिलावे रंगुल ठौ कीर्तिपुर चाहिँ मेरो सुरक्षित कीर्तिपुर सफा कीर्तिपुर ठगा छिस चाहिँ पर्यटक डेटा ठुछो मेसेज चाहिँ बियासुनु टु बिटा टालाउडु आ ट्राभल एजेन्सी देशमा चाहिँ टुर एजेन्सी देशमा विस्तार चाहिँ किपली चाहिँ टुरिस्ट हेचौँदु एनन चाहिँ नगरपालिका स्टोर चाहिँ छिस राज्य स्टोर चाहिँ कुट चाहिँ जिउ प्रयास चाहिँ पर्याप्त ज्याचौ मरु ठुकैलाई चाहिँ गाइड एसोसिएसन माउ सल्लाह सुझाव बिहा चाहिँ छिपी न्यानी वन्दका छिप चाहिँ योजना ज्याचौँदु होला आठो चाहिँ हान पर्यटन युन छौ निश्चित हान छौ अरेका छौ सिजन दैछु किपली चाहिँ आठो 12 महिना यो दुनी चाहिँ मोन्टेसवेले चाहिँ निठय सयौं टुरिस्ट गया त सुनि दिनी तर वास्तवै हो मको सिजन दगा चाहिँ गयो इटा सिजन छु महिना इटा सिजन कथा वेकअप न छौ सिजन किपली वे नेपाली वे छौ सिजन 2 मला नेपाली पर्यटन सिजन दगा दियो आठो जस्तै आठो फेब्रुअरी जुल होला आठना आठो अफ सिजन गरो तो अफ सिजन थो वेकअप नि जनवरी वेकअप नि न्यू इयर दि न्यू इयर टाइम में चाहिँ वेकअप नि न्यू इयर माने आटा अपोना 3 डिसेम्बर नि गला अले वो सिरे रुंगा आठो सिजन घुम्ले सुर्जी राछ तो फेब्रुअरी आठो मार्च अप्रिल सुर्जी गला अन्ठा सुर्जी का अले अनवया लगभग सिजन चाहिँ छिटो सेप्टेम्बर टके जिगत डिसेम्बर बोलके इफी चाहिँ थौ देशे वन्ट इफी लगभग सूर्य रुंगी किपली वइ पनि टुरिस्ट खासै ढाउ खास म्याक्सिमम ढाउ ला 4 महिना का 4 महिना जग्गा किपली टुरिस्ट वइ मेरो अफ सिजन का फाटो फुटो वया जीव खम्यो जुल मलाई तर सिजन चाहिँ 4 महिना ख एजुली सिजन वो 4 महिना दुने चाहिँ आ छिस अझ वइ देश न सीमित देश जुल अहिले टाइम न सीमित जुल एजु कारण उठिरो अझ ठो नेपाली पर्यटक गन्तव्य चाहिँ ठो पर्यटन बोर्ड न सल्लाइना सिटी म्यापे बच्चा डिटेल तयार दुनी अठिया फट्टा छ आठोला राज्य स्तरीय प्रयास मा ठुकेलाई छिउ समुदाय स्तरमा जको छिउ पहुँचन जको भ्याजी मको एजु कारण छिस चाहिँ छिउ छौ आठो गैर नाफामूलक संस्था ख छिउ पहुँचन भ्याजुको छिपी चाहिँ छिउ स्रोत साधन छिउ क्षमता या फटले छिपी सोना आ ठुकेट अझ स्थानीय सरकारले चाहिँ नाप वना चाहिँ ठिटो चाहिँ अझ चाहिँ प्रगति उन्नति या दिन चाहिँ अलिकति दुरे दसैँ महसुस या छन् हजुर अथे थौकनी चाहिँ छि किपु या छुछु संस्था संलग्न जुया दिया आठो भचा ताको आठो चाहिँ जिन आज छिटो कन्डुनला 35 वर्ष आज जुठो जीवन है जी आठौं सम्भवतः 52 वर्ष दर्जी ला 52-53 वर्ष दर्जी 35 वर्ष जी समुदायलाई सन्दुन लगभग 45 साल निसे जी चाहिँ किपु समुदाय समाजलाई चाहिँ समर्पित ज्या सना ठौटको वेबले चाहिँ जी
आठो गाइड एसोसिएसन आठो सञ्चार माध्यम नेवा एफएम होला अहिले मेरो सामाजिक संस्था त गुठी अहिले याबले लगभग 6 दर्जन ची संस्था जी इन्भल्भ दु होला उनमा चाहिँ संस्था संलग्न जिमाको कारण चाहिँ छुखले मुखो आठो अठेका चाहिँ समय न चाहिँ सारा यो गाठो झिपिङ गेर आज सामाजिक रूपमा समाजको लागि समर्पित जी ढुल्ला गठजुले हाबे जी अनचना जी फु चीज जी अन पछ ई बिल लगा रास छु चीज जीव खस छ म बिउ दिउ छौ जु मान्यता जी हामीले जो प्राथमिकता जो सुजुले हामीले जी चुन्यु समाज चाहिँ समृद्ध जुल्ला छ जी अठे समृद्ध जी जो समाज समृद्ध जुल्ला जी अठे समृद्ध जी तगा जु मान्यता चाहिँ बोजुल एजुली जी चुन्यु समाज र जी छु योगदान या फट्टा छ अनि छु योगदान वो समाज विकास समृद्ध जुल्ला छ वो समाज ए थोप बाणापट्टि खौजलहरुका जी चाहिँ अपोना सामाजिक रूपमा सक्रिय अहिले सक्रिय जीवी मुन्टे चाहिँ परिस्थिति सारा यंकिलो खट समाजमा सोया छु नि ठुमुनु चाहिँ एकदमै सक्रिय रेसना चौटु ठुमुनु समतल लाछ ठीक भिडियो ढंगन समाजमा सोइ उठ्न खेपु जी थम छिर जी गाइड एसोसिएसन यु जी गेजा आबद्ध जुयर गान जी प्रोफेसनल गाइड ल मको तर जिरो परिस्थिति छु जु स्किल जु टाइम जु बडिया समर्पण अनेक चीज जित चाहिँ सारा इन्कल अले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यम जीवले भरिछ सौ ढंग खण्डवीय सक्रियता खण्डवीय जुल वो खण्डवीले मेठा नन चाहिँ वो धाइनी कठाले मागेको है नि कठाले मागेको पात्र से जुया नि हैन वो पुके संस्था जी सचिव दु या उपाध्यक्ष दु या अध्यक्ष दु उया कोही मोरु ढाबले ठो एकदमै ठो तस्कै सक्रिय सामाजिक रूपमा चाहिँ सक्रिय जीवन छौ आल जित नसायन खल ढे सुनावल छु अच्छी दया दिल 6 दर्जन मयाका संस्था संलग्न जतिको दया दिल उल्मछि संस्था संलग्न जीवले ई चाहिँ गथिना व्यवस्था ई चाहिँ एकदमै तस्क चुनौतीपूर्ण थियो तस्क ठाको जी सुठे दना जी प्यावेबले जी गन्थेनी जी सिमुको जी सुज्यालाई जिरो गन यंकी जी सिमुको अले जी परिवार र साना जो प्राथमिकता चाहिँ हामीले समाज बेचौंडु उको ठाए नि चाहिँ सुठे दना प्याउ या पिनिबे जिन थौ बनी छेटंगा जी थौ समाजलाई सुछौ जिन जाइनाले छ जी वो चाहिँ जिन खूब विश्लेषण याउ नि अरे विश्लेषण याका चाहिँ थियो छु उपलब्धि जुल थिए छ तालाले वो छुन यो समाजलाई उपलब्धि मजु ज्या थौ छुन मजु थे सुनला वो थौ जिने सिटका उ थे नि अरे महसुस जिउ कति के आठो छौ अवधारणा गए दिन आछ या म जाख त युगा दु समय हिलाउन आछि गुठी दुका दबु त बिचा संग जो अन जो टले 130 परिवार यो छौ बिचा गुठी दुका वो बिचा गुठी त चाहिँ वला छौ परम्परागत प्रथा जन्य गुठी जुल हो मला अले जी जो माने त गयो राछ अब वो परम्परागत ल खट उटा यथास्थिति चाहिँ यंका सुन मुजो उटा चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ परिमार्जन याना त्यो यंकी मार्यो मान्यता जो जुल अले जी वो चीज त चाहिँ थौ मान्यता अनुरूप चाहिँ हिलाइको कुटो चाहिँ जियाना छ नि अले वो गुठी आठो नाप ठेरिया होला आ मोन्टे र गुठी ठौने ठाक्या ओली समय यो आयोको पाटो अले वो गुठी डन चाहिँ वो परम्परा डन चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ परिमार्जन याना यंकी मा रेउ मान्यता जुल अले वे कठन चाहिँ जीव कुकुरा याना छ नि दबु चाहिँ विचार सँगै छ वो जुल अले ठुके किबु यो डिखु विकास समिति दुका डिखु विकास समिति दु अन्न जी सचिवका ला न देका अले आठौंले छिरे मुन्टे र चाहिँ जीवन शैलीलाई दैनिकले तस्कम व्यस्त अले डिखु विकास समिति बाखेन डिखु लागा चाहिँ अब उयो समग्र अनि विकास अनि पूर्वाधार निर्माण याउ उयो सुरक्षित याउ अले अन चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा आछि मुन्टे र चाहिँ सुधाबले ठौने गुठी गा वो गुठियार जुना वो चाहिँ अन छम वो मनु सुन मन दाह संस्कार अन्तिम संस्कार याबटी वो अवस्था तस्को मुन्टे र जटिल जावे रंगलो ला जटिल जावे रंगलो एजो कारण उइटो सरलीकरण गेना या उइटो सहजीकरण गेना या यो तो न अनु छौ अवधारणा देगा चाहिँ त्यो समाजी त चाहिँ समाज आ गयो जुले हामीले
नाफान्छे याना वे चौ या मार रे छुनी तर उके त छिस नेतृत्व चुनी बि मुन्टे चाहिँ आ ठण्ठा बज ठठे या मानी आ म्यो समय मुखे रंगला आ म्यो जीवी गुठी चल्याउ इलेला जीव अन्न उत्पादन जीव मूल पेशा रे कृषि का उत्पादन का आला वो मुखे रंगला आला छिस सकटा चीज बजारे न्याना नेमा तबले आर्थिक रूपमा छिर एकदमै ठाक्याउ अवस्था दु उके त घेना सरलीकरण याउ गुठी याबले म्योथे सोनु भेनेउ म्योथे मेसेना भेनेउ र भए ठयाइ गान्नेउ समेला मुक्त आयु जीवन शैली चाहिँ सहज रिमाल सरल रिमाल समय सापेक्ष रिमाल ठो ढंग चाहिँ अले छिस चाहिँ यंके फटगा दास अले छिट चाहिँ मुयाट चाहिँ अफी नत्र चाहिँ सुजिले हामीले मोन्टेसँग धमाधम गुठी टोडा हुन चौ समस्या त मुफ्त हो उयो आर्थिक अवस्था मुफ्त त्याग बेला ठट्ले या मैले किप्री ठौ सामाजिक रूपमा सुधार ज्यावा चौटु आ जीवित जापी चाहिँ सामाजिक रूपमा अझ राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेतृत्व चुनिपी मोन्टेसँग चाहिँ ठुची चाहिँ बिचान यामा उयो हिल्नमा हिल्ट चाहिँ वो चाहिँ सास्न यामा छु सामाजिक रूपमा वो परिमार्जन यार गाडी ज्या अपमजो त्यसको गुठी दुने छि रहेछ छौ ठो छौ ठया मैले परिवर्तन खनलाट कि अनि वो ठिकै अवस्था दै मको तर वो ठिकैमा आठौने गठित ज्यावा थप किप्रिए यो को ठासे पाङे ज्यावा चौंडु बिचा फौनी सवाले मखला अनया चाहिँ आठो मेउ छु परम्परा दुनि जस्तै वो नोम म्याम चाहिँ ब्यासुले मकु टौनी सवाले मला अनया आपन खे चाहिँ छु प्रथा जने खे चाहिँ थो सुधार जुजु या चौंडु होला आ बिचा फौनी खे ढाउ खट्टा छ न बिचा फौ सुन छिमेकी से सुन मन त रास कने खुन बिचा फौनी चलन्दु वो चीज त न छिस आछ्या मल बिचा फौनी ल देदु सुया सुन चीज मफया छौ अवस्था अस्पतालले वासैन छौ अवस्था छिपी उ मनु मरेका सोनी सुयान चाहिँ सुलाबु दनिबले झिबी मना चाहिँ जिउबाखे नियो पेङ ग्वाली जुल लगा ढाछ अफि खला तो चिसन छ बिचा मया होला ठेउ सामाजिक सुधारु खत आपन दु सबिना जो आठो यो के पास्ट विषय पनि भन्न त विषयले खला होला ठिकै छ हजुर ठिकै छ आतो जी भायावनी इ न जी ढंगला सुकुमी भाजु मेज पिण्ड छु धागु दु लागि तुको इ तक छिस चाहिँ पकन ज्याजो सोयचन देवी सुकुमी भाजु मेज पि सक्सेस ठुले तक सिक्पिन्छ ठो विचार चाहिँ न्याना चलले सुबादु नाप्नो मठो आ छिस चाहिँ जिउ ठौ विचार समाज धगा दु चीज मनु न छि मनुटेसन छिउलाई देको समाज ख एजु कारण वो समाज द छिसन चाहिँ छुले राबले ओ समाज द छिसन छिउए आठो समयले हिलाउन सुनी मलाई समय युग हिलाउन सुनी तर समाज छिसन छिउ निम्ति देको समाज दु कारण ओ समाजलाई छिबी कम से कम न चाहिँ छिबी अथवा व्यक्तिगत जीवनलाई देदु वो बाहेक न चाहिँ छिसन नि चाहिँ छिउ निसिउ इयु चाहिँ कम से कम 10 मिनेट 15 मिनेट जको इ न छिसन चाहिँ समाज त बिफटका दाछ वो समाज चाहिँ छिउ निम्ति जुया छुनी वो समाज जगा ढुए चाहिँ जिउ पहिचान न ख मलाई एजु कारण चाहिँ वो समाजलाई छिबी चाहिँ ठमु फु चाउ चाहिँ योगदान चाहिँ छिसन याना चुनमा ढका ढा मेउ ख आपल खतरा चाहिँ ता गर्न जुले लिपखला हजुर ज्याजले जाया दिल इ बिया दिल चिता गएको सुबादो छिपिन्दन थो छिपिनम थो भारगाउँ टिभी या टिम याता न आठो किपुयु विषयले किपुयु पर्यटन अले किपुली आठो ध्यान चोङ सोचावा नेवा उत्सव ज्याजो विषय अले समग्र विषयले चाहिँ थो ठौ विचारते होटा छिपि सम्पिया दिल छिपिन्दन सुबादु सुबह सुकमी भाजु मेजुपि चिकापिसा थौनिना हे दिल सोया हे दिल किपो गाइड एसोसिएसन या उपाध्यक्ष वीरेन्द्र साके जुनापया खलबला वेका खलबला चिकापिन्द गथेताल पक्कैन सलासा बियादी धैगु भला सकायाचना हाकन मेगुवाले मेमहने बहम व्यक्ति नाप खलबला यागु हेजु मेगुवा तकया नीति जितना बायावनीगु उजम बियादी स थौ याता बा सुबह